Ia o le foto a solulu te vai. O te loa o le so fo e fai ele fono masani a le kapeneta. I vai aso te tasi o te loa e taona o atu po le fiafi po tae o foi. Ia po le spoile ua maua maise finangalo foi ua mautu o tapenanga foi o lo fufua mo tatu toa Samoa. Ai te vai e le ua ia tu po le songa fua ia. I lunga le api o ringa o sau ai fa sa longa o le ua mautu e o tama i o Australia fa poto ai en poto au mai ele. E te i se fa mtalanga o maua mai le malo le temi nei. Ai o mea le te pai atu ai le mene o le social media. E va me te tala o social media. Ta vera vera tala o social media. E tala o social media e tau sa. Al te tala o social media. E matua sea i. Sea i sini o le tau no le au o i sini o stadia la o ta ma se malo lo le. Ia ma se fe ai ai. Ia pa te tari ai po le ase ta penanga fo i fa motu. Ata tau i nei. Ia ona tau maua mai i leo se tala. Ai o le teimiri nei. E le i maua mai se pina ngaro le malo le fuafuanga lea. Okay, so o le wingala lau saranga le whailfono i Stamere Soft a mo i leo se tali mautu, malilei, marisao. Ia, o te loa o tūlanga na wa a whono lor ka peneta ma au mai whala wei tele se pina ngaro o ta oto iei le tūlanga le tātou au laka pili ki toa Samoa. Ia whapena fu leo na whasara lau watu masi le fia o tātou utuno. Ma lo fa tangal ban mana le ma wo lo faces wenga fo le fa na tonga va ma le sta ma fa su lo tau sanga fa no tele le tu lo ia e fa te ia fo i le ma pe le ingale mal kom sine le am tanga va ya so ai fa i lo mai ai le tu langa le fa le vele sta ma le fa pe sa to fa pe mo la lo se lo li tili o le tu langa le fa pe mai o le tamale fa su o to sanga e fainga runga tili pa le o tili va se tanga ta saina vo le tili va ina o lo o sa ba ila fa mo tu o to fo ila sa ba ila ko sa pe sa malanga me va tu se u to lo ia ai ki po pa la vene o to no le ba o le la fa fo ila su nga ia le o ai fa fo ma su nga fa la to ngo va wa o to nga fa ma le va ingo sa nga le mu lungo le va ia wa te loa o le sa tō whārta mai lalo. Ia ai te loa po o le li ile sfurun tau sanga le umoria sai tono le lori. Salo pen tau nu ba le lori le a o ta vale fa fo malba. Ia fa la lo ta vale ia do fo ai ngalo ia sa tau sa idi po fele stanga to la to ombla. Ia ia di sai dai lungo ba o la to e ba ia tu langa o mai te me e o sei ba ia tono la fa sai di linga sei lo po fe tonu e na mafo mai ai la pele. Okay, le sima nga ngal malmana le na ma wa le taimo mo lefta fa pa ye se va a Samoa le lady Samoa fa. E le motu sai pangpango o na sa lo te le to na fa mo. Moni wa le sa fa fonga tatu tunu fo isa mo pelo inga man minista o va amanga wenga tele. Ile tu langa le awa fa te ia fo yo le sa fa pa ia wa o man fa pa ia va ina utau mai i tatu ele ta vai fu sa ninga sa ia ima le pa le bia ma minsta ka pena te fo ia mai da tu ku sa va la uli ai mo wina ia le fa pa ia nga fo tatu wa fo a le la pa ilo mai le minsta le sa ru fo va ai o tu tui le fa pa ia ia ma di fo fa longa tu fina lo minsta to fa ia lo o fia foi fainga malo tu tuina la to ie ko vana malana tau pulenga foi ta tu tenga lu fatasi vaina nei me sal va al nei o le tau tuina ele nga to tato ia o le tau tuina foi o America Samoa ia la tu te mai ia tanga te malanga mai ia fa pena foi ata to ie le malanga tu wa moni ia tato va al malo Samoa tu totas ia le tato te fa nga ina mo le tau tuina o malanga ia va tato atono se si lea va inga ko lea le lei ile tulanga le ngalu fatasi o pinga malo lua i tulanga fa pe ilo eta te ngalu fatasi pa imea fia pa imea totoe le piola so pe sa o mista pe la tu America Samoa pe e se aula ngono yo tino pe tu ngole wa pe to no ule salamasina ya so ya waso la nei le
ula i mai fo le whainga malo fo i Amerika Samoa ia me se fo i whainga malo fo nei tu i o le ua tau whai e whamao popo mga lue whatasi ia me se a le ua sui le ua whaingoa tātou whero inga e whaingoa mai tu sui la ia ma manua tātou whero inga le o le ato o Samoa Malo whaftai na tātou tala noa ma le whianga reo tala lene o le siwafi te no masino se tema o lenta ua November e whaile whainga tele a le siwafi o ka maua se taimi o whea fo i whai ai o le wha moe whamole a sa o ia ia na po le amatali o le fuanga le o le tauwanga siwa ila o fo luas fu tausanga le luas fu tausanga la nei o le tauwanga le siwa ila o fia le fionga ia le o talele le ala o taiao le amatali le ia le tauwanga ia le pasolo to le sfreile ia ai te walunga la sa ilingo sampini le stona ia tonu fo ile linga mo tatu tangata ia malanga mai tafau mai ia masa ili foi po feni me o foi ini ka fianga le taulanga ia nga ia mai mo ina foi le te wanga ile fa ungo le vai sonei a le fo fonga na ile fa boy mo ma le la ua fatino ia le te wanga le i tuane o le mauta foi le o le pulenga tanga tafau i vai nga le ia para Samoa la ua fosi ile fata ia ma fale ia fo ila ua ia mo ila toanga ia mai mo ia le fa mo ai o le tulanga na le ua ta o mai ia le te wanga le sa ta tu no na ta mali ia se tema sa to malanga mo le la ua patino ile vai so nei ia o te lo se ta si le o ta tu si ba o te vai tu fo ia fiti o fa mala tu ai la afi mo si mo to pasifika ia si va ta to ai la ia si va fiti o si va vole sa vari lungo ma sa voi nada ia o ai la ia la o tu o vidi mala to ai la afi Kalau mana tau sil fiao ye ni si foi le o ano samo lo ise tu no pe ho ile foi e mo lunga foi le fatino le foi si va ila afi ma tutuila ona tau fa fonga o le fufuanga na e pe ona failo e lo talene o le malanga mai ni si foi mai Hawaii ia ma Amerika Samoa foi Hawaii o te ora pe tau wa ia pe Hawaii foi le na Hawaii fa la wilo foi la tu tale ni wa pa pe la tu na ia wa ma o lunga tu langa la ia te boa a maua le leise a toanga o le fa mo le ia pe anga i foi ia fa ngol li va ia so mo ni mawin okay mo ni mai tau sa mo nei tai o nau te wharongo atu e timunga o tau. A leo te baba i atu i mata fo ringa au le leo le lai whafo. O le tau i nei. Ia atonu a o na ua palasi timunga i nao na ua lata fo i le pai unga fo i o le tau malulu. Nga i le. A wei tau mawhanwhana. A tu kuna o le tau tātou tunu utawai. Malo. Whafte tele mo le nei tai au. Manu ia whai vale. Nei e solu.